Ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, macira 100 ma ciana kũhahamwo nĩmo mandĩkithĩtio kaunti-inĩ ya Machakos. Kũringana na acirithania kuma kaunti-inĩ ĩno, namba ĩno nĩ yambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene na ĩrahutia ciana cia tũirĩtu ona tũmwana, thĩna mũnene arĩ atĩ ciana ici irahahamwo nĩ andũ a hakuhĩ nao. Sasa mzazi anachukua mtoto, anamtorosha, anampeleka mahali pengine. Kwa hivyo mchunguzi wa kesi anapata tabu kupata mtoto kama huyo kukuja kupeana ushahidi. Ndiposa nilipoeleza kwamba tuko na kesi mingi kotini ambazo ni zaidi ya miaka 3 na hazijaanza kusikizwa. Hazijaanza kusikizwa kwa sababu mashahidi hawapo, hawajulikani walipo. Ona kũrĩ ũguo macira maingĩ nĩ marĩa arauga makoretwo makĩhithĩrĩrwo, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana ũkoretwo ũgĩtiga ciana nyingĩ na thĩna wa meciria, thĩna ũrĩa nyingĩ ikuaga nginyagia ũgima-inĩ wao. Jukumu la mzazi ni kwamba hata kama umetoka kwenda kazini, hakikisha umeacha mtoto kwa mikono ambayo ni iko safe. Unapotoka hakikisha kwamba unarudi ukiangalia kwamba mtoto ako safe ama hayuko safe. Chunguza mtoto, muulize umeshinda vipi. Kwa sababu unapofika pale kotini unapata mtoto anakuambia kwamba huyu mtu amenidhulumu zaidi ya mara 5. Katika pale station tuna ofisi ambayo tunasema inaitwa gender office, na niko na wale tunafanya na hao hiyo kazi. Kwa hivyo kama kuna kesi yote ama jambo lolote unajua linahusu mtoto, kuja pale station na utahudumiwa na utaelezewa vile hiyo kesi inaenda. Na kama kuna ohono maratarĩria thĩna ũrĩa ciana nyingĩ iria ciatigwo nĩ aciari irĩ naguo rĩrĩa arĩa maracirora matua itua rĩa kũmacenjia marĩtwa no makaga gũcenjia maratathi mao ma gũciarwo, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ingĩ mage ũteithio. Mashirika nyingi sana wanataka hizo death certificate za wazazi, na ukiangalia birth certificate ya mtoto na uangalie death certificate za watoto unapata hizo majina hazilingani kabisa, na kwa hivyo mtoto anapoteza hivyo tu, na ni makosa sana. Na waomba tulinde haki za watoto ili tukuze nchi nzuri. Ukiona mtoto yote ambaye hashughulikiwi, ukiona mtoto yote ambaye hajaenda shuleni, mtoto ambaye ni mgonjwa, mtoto ambaye amenyanyaswa kwa njia yote, mahakama ya Machakos imefunguliwa ama iko hapo, mahakama ya watoto. Acirithania ya rĩu mambĩtie kambĩini icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ĩno nĩguo gũthomithia mũingĩ ũrĩa mangĩnyita itemi rĩa kũgitĩra ihoto cia ciana, ona ũrĩa mangĩetha kĩhoto kĩa mwana ũrĩa wanyamario. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.